Hallelujah. Praise the Lord. Sabulelo amlaleli VOCFM egameni laJesu Kristu. Sanibingelela lonke abathandekayo egameni lakhe longumfeleli noJesu. Abathanda bazalwane sibongo. Bazalwane njengoba sekushayela isikhathi lesi sevele ngiso sikhathi sehlelo leli bazalwane ngithandzako senehlile ukuba ngikwephule egameni likaJesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane osigcinile wasiphathela kahle impilo tethu. Sihambe sazafika nalamuhla etindlini tekusakada egameni likaJesu Kristu. 7 August 2025. Sithi Ebenezer uye nomdala wetinsuku. Siyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Izinto esatha kusenedwala bazalwane. Hamba ekunceda uNkulunkulu. Khona lapha eceleni kwami mfowethu ncela uNkulunkulu lapha Mr. Bandile Mahlalela egameni likaJesu. Khona nomntana Nkosi lapha ngesekudla sami. Ncela uNkulunkulu bhala salibona Dlamini egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane nazwamukela kubanaye. Ngilethele import bathandekayo niyangati musi. Ngihle ngithi nje mevu ngihle nje ngirevila nje ema-new release egameni likaJesu. Chamuka lapha nje esefunda khana afika egameni likaJesu. Awuthi afika nje abona ukuthi babe yasetshenta lendasi egameni likaJesu. Angisike vele umuntu othatha kakhulu ema-excuses egameni likaJesu. Bazalwane into nami igcwele kakhulu kumbonga uNkulunkulu ngemusa lakasendele wona. Ngiyafuna nayo ukuthi sithandaze egameni likaJesu. Kanti ngiyafuna ukuthi sithole ilizwi laNkulunkulu egameni lenkosi. Manje angitibambe egameni likaJesu lento lengiyivako egameni likaJesu ngiyifake ematombi egameni lenkosi. Ale ngendlela nazi isikhathi lesembe kwami mighty Jesus. But we really appreciate God for his grace and his mercy in the name of Jesus Christ. Umpostoli bazalwane ucelile ukuthi simbile lamuhla ngenxa yokubamneni kwemisebenzi alekho kule live lakangwane egameni likaJesu Kristu. uNkulunkulu kwamthume khona out of the country on ministerial duties bazalwane. Qhubeke nimthandazele umfundisi kuye egameni likaJesu Kristu. Man of God, salibona Dlamini. Sabamukela Nkosi. Ngicela umlaleli umvuzele Nkosi. Sisesikhathini lesihle in a great season. Things are not normal. uNkulunkulu uyanyakada emhlabeni kunika kwendawo uvusa bakhe uNkulunkulu. God is at work. Nasidlala thine silendo with the spectators and not participators of what God is doing bazalwane. This is the season for us to align with what God is doing. Mfundisi siyamukela babe. Ngamvusayini umlaleli umfundisi and briefly nje kunani 2 minutes ngikunike umphefumulelelayo umlaleli egameni likaJesu ukuthi wapha njani umfundisi lapha kulelive lasemzini Afrika egameni likaJesu phethe njani uNkulunkulu. Nekuthi kumtshela umlaleli ukuthi kabe vele wena inkosi sekwetile yini sekhona yini ohlala naye noma sisesebambe kanye kanye egameni lokuthandaza. Siyathanda kubingelela umlaleli nemthandi weVOC egameni lenkosi yethu Jesu. Lo ndingelelako usalebona Dlamini nisindisiwe. Ngiyayithanda kakhulu inkosi. Nanamuhla ntambama sithanda kubonga sipho sempilo uNkulunkulu lasibusise ngaso egameni likaKristu Jesu. Wengisa nje emagama ekusho ukuthi ebutheni bempilo ngibona buhle baNkulunkulu asayibeka umkholo. Uyaveta ukuthi silaphayana eNingizimu Afrika sibona uNkulunkulu agijima nathi asethwele azethwele ngemandla akhe. uNkulunkulu is us through in every step of the way. Siyasho nje ukuthi maye kumnanzi ukhonda uNkulunkulu lo uNkulunkulu wethu lophilako. Siyathanda nokwengisa ukuthi kuhle kuba ingcenye yalesi situkulwane lesingithi lesesaba uNkulunkulu lesikhwesha kuko konke lokungasi inthando yaNkulunkulu.
lesithandza kusondzela etinveni takhe yena nkulunkulu lasiqhushise ngato ngelivi lakhe wathi asisondzele kunakulokuhle lokutsandzekako emagama lakhulunywa uNkulunkulu through the mouth of Apostle Paul uthi nakukhona lekumele sikunake ngokonke lokumhlophe ngokonke lokubongekako so nathi nje ntsambama sisho njalo kumlaleli sithi kuhle kuyikhonda inkosi isiphethe ngemusa inkosi la isibeke khona engathini la khona kube kuhle kuye yena uNkulunkulu ukuthi sibe kulela laseNingizimu Afrika inkosi yemusa isibusiso amen Amen. Praise the Lord. Angiseva mfundisi lenziwane egameni likaJesu. Lenziwane lemqoka mfundisi. Mina nje ngimathebula angiphathi, angiphathwa, ngiphathisi, angiphatheki. Bensizansi. Yayibona iCoca-Cola mos. Now to have ready to. Yabona. Angathi mfundisi noma lephathi uyengcema bomi yini egameni laJesu. Manje umlaleli ungamtshela mfundisi ukuthi use noma inkosi seyivele njalo cela baba cha siyabonga futhi ithuba lelihle mkholo amen sesengiyoyisiza nswi Jesus lekwele lephilela yena Kristu lebuke yena Jesu Jesus Christ lethandza kukhuluma kwakhe yena uNkulunkulu lena lokuthi sithi awu ngiyathanda ukuthi ngente ngendlela wena uNkulunkulu losho ngayo amen amen akube lidumo ke losesihlalweni sekhosi akube lidumo kuye lo inkosi yasezulwini praise the Lord men of God sabamukela babe egameni likaJesu Kristu nesitabahlalela uNkulunkulu babe ngiyacela ukuthi kulesikhathi samanje usiphe inkosi babe lekuphathise kona umlaleliso vele ulinzile naye ukuthi evelive laNkulunkulu amen haleluya angibingelele umlaleli ekhaya egameni likaJesu ngibingelele nendangeni lokhona estudio ngibingelele abafowethu lesite nabo nanamuhla sibheka ukwenza lo msebenzi wenkosi niwakamahlalela sibongo bandile impilo lami ngingumfana kaNkulunkulu lokho ngikusho ngesibindi ngoba it is something I am not ashamed of kodwa it is something I am very much proud of ukuthi bengingabitwa ngemfana kaNkulunkulu abemanyenti ema-titles bengingawalangatelela kodwa the greatest one of them all is to be called a child of God because lokho awukutholi nje but ukuthola ngemusa ngiye ngimbonge uNkulunkulu kakhulu yena lo wangithola ngisiye umuntu mhlawumbe lo watalelwa enkonzweni kodwa uNkulunkulu wangentela umusa wangithola as a young person and ngimbonga ngaloko ukuthi wangithola ngisesemusha ngiyenze kahle nakathi lo mhlabele ngiye kubuhle bekumazi ebusheni bakho ingakho nje enhlitweni yami ngathi bese ngiyakincumela ukuthi ngifisile lokuhlala la kuye ngihlale bambelele kuye as my Lord and Savior I am a living testimony yokuthi lo musa waJesu wekusinzisa indeed wanele bonke abantu because lo nkulunkulu lo besimkhontako is no respecter of men akakhethi buso bemuntu akabuki umuntu ude bantu bakhe labakhethile but the grace is sufficient for all of us ingakho ke nami ngithi manje ngihlale nje my youthful years la sasele ya ngwachithe kuye ngithi noma sengile la ngiyakhona qhubeke ngihlale kuye ngoba phela lo nkulunkulu wethu is a progressive God uyabusisa amen siyambonga ke uNkulunkulu ngiyacela singene evini lenkosi just briefly bese siyathandaza nemlaleli ekhaya sive ukuthi uthini uNkulunkulu kithi namuhla mhlawumbe nasingavula incwadi yemaHebheru chapter 7 sifunde nje lo verse 25
lapho khona lithi ngakho ke unawo emandla ekubasinzisa ngalokuphelele labo labasonzela ngaye kuNkulunkulu njengobe yena aphilela kuba nqusela ngaso sonke isikhathi. Haleluya. Nkosi busise kufundwa kwelivi lakhe. Mhlawumbe kafishane mlalele ekhaya ngifuna sibuke na indvodza leportraywa ngulombhali wemaHebheru. Lapha usivetela lendvodza uthi lendvodza ingumpristi lomkhulu. He is a high priest who is the righteousness of God. Avete ukuthi no one can have access to God except through him. Ngoba lo Jesu lesikhuluma ngaye namhla ngulona uNkulunkulu lamende lisango lokuthi ungabese uyangena lapha embusweni wasekhaya ezulwini. Uthi ke nawuchubeka ufundza lo verse 19 uthi sinike lithemba lelingcono lokusho ukuthi he comes as the new hope emhlabeni emhlabeni lesiphila kuwo emhlabeni lokucakekile. Uthi lo Jesu uvela njengelithemba lelingcono, hayi nje lithemba but lithemba lelingcono lesingasonzela ngalo kuNkulunkulu. Nase sifundza ke lo verse 25 ukhuluma indzaba lemfuna sicine la kiyo mlaleli ekhaya uthi lo Jesu unemandla ekubasinzisa. Lokusho ukuthi nawuyibuka lendzaba nakukhona into umuntu langeke sekakhona ukutendela yena ukuthi sinzisa. Lokusho ukuthi man cannot save himself. So we need to come to the understanding ukuthi the only hope for man is Christ Jesus, who is able to save us. Athi ke ngoba nawulandzelela kahle there are things as a person longathi uyazama ukuthi ugucula empilweni yakho. No matter how hard you can try, you cannot change them. Kuletinto empilweni yakho longathi uyazama ukuthi ishintsha, be it your character, be it your way of life, noma ungazama kangakanani ukuthi ishintshela wena, you will come to the conclusion ukuthi all your efforts will be in vain. Lokusho ukuthi you need a savior lotawufike akusinzise, afike aguqule letinto leti kwehlulako wena. Nginake mlalele ekhaya impilo yami before I met Christ. Ngibe ngumuntu mhlawumbe lokhule ahlushwa didzakamiva kakhulu to the point yokuthi ekuqaleni it was fun, but as time went on bese ngibona ukuthi sengiguquka ngiba sigcili salento lebengiyenta ngekujabula. Lokusho ukuthi ke mlaleli ekhaya as lempilo yami sesiseyincike kuleti dzakamiva kwafika to the point ngithi yathi ngifuna ukunciphisa ngifuna kuyekela, but I came to the conclusion ukuthi all my efforts were in vain because something was missing. Ngikhumbula kahle ngazama but angikhonanga. Ngikhumbula kahle even nasekhaya lo babe bengihlala kakhe lo wakamahlalela abeyifaka imvubu, wayifaka imvubu azama lokuthi ngishintshe kuloko engikwentaka, but kwayona ayikhonanga kungisita. Ayikhonanga kungisita such that bekwathi noma ifakile bekuthi kusengapholi ngisho lamanxeba ngikhanze sengiphindze ngibuyele sengikhona ngale la bengithi ngibalekela khona. Ngize ngithi la ngixoxela lo munye ngalinye ilanga umhlobo wami lebesinaye ngithi yathi levo sengifuna kuyiyeka, bathi umhlobo wami hawu umngani wami uyabona nenkomo ingayekela kudla tshani. Hey ngani akade ukuthi lelilanga liyeda. Haleluya. Lelilanga liyeda lapho khona kwafika lonemandla ekusinzisa, lonemandla ekuguqula lempilo yami, lonemandla of rewriting my story.
wathi nakefika ngempela ngiyakutshela mlaleli inkomo yayiyekela kudla tshani. Hallelujah. Because bese lifike lonemandla ekusinzisa impilo yami, because le tinfo tidzinga lomsinzisi ukuze dikhone lokugucuka la empilweni yami. Mhlawumbe ekhaya ukhona umlaleli, kukhona nasimo labhekane naso langasasifisi empilweni yakhe, kukhona nasimo labhekane naso lasazamile tonke tindlela kusigucula kusisunvuta, only to find ukuthi le mizamo yakhe ihambe yaphelela endleleni. Namhla ngitawumemetela indzaba yelithemba lelisha, lithemba lelingcono lelikhonako kusinzisa umuntu. Usho njalo lo mbhalo uthi liyakhona kusinzisa umuntu, and ezochubeka naleli verse akagcini njengekusinzisa kodwa umsinzisa ngalokuphelele, ngoba uNkulunkulu who doesn't do a half job, kodwa lo msebenzi la uqala ke empilweni yakho uthi Philip 1:6, umsebenzi la uqalile uyawufeza empilweni tethu. Akasiye lokuqala umsebenzi awushiye endleleni, but whatsoever work that Jesus does in you uyawuqala and sees it to the end, ngoba uNkulunkulu lo njalo. Ngiyamthanza nakathi ngibasinzisa ngalokuphelele. Ngikubuya lokuthi uthi lo munye uyangibuta pertaining lobufakazi bami lobu ukuthi emahla njengoba sosinzisiwe manje nakwenteka kufika umfahlala la eceleni kwakho nalento lokuthi soyibalekele wenta nje akwendeke uhawukele yini. Ngithi mina no lalela mfowethu, kuhawukela ngiyahawukela, but ke angisahawukeli lento la iphethe, sengihawukela yena lokuthi naye kungathi angayiva lendzaba yekuthi ukhona lo sinzisako ngalokuphelele, ukhona lonemandla ekushintsha tinfo, ukhona lonemandla ekugucula impilo yakho. It doesn't matter ukuthi lesimo songene kiso kangakanani, it doesn't matter ukuthi sekuthethe isikhathi lesingakanani, nekuthi botameni angithi bosengakamtami Jesu. Namhla ngitawumemetela uthi ase uzame Jesu nje ubone ukuthi lesimo sakho angeke insesigucuke, lokhu bekukwehlula angeke inamuhla sale ukumela ngendla, sale kuba ngubufakazi nawe lo tawufakaza ngawe uthi ngempela ukhona lonemandla. Uthi lo mbhali nasekacedza ngale uthi lo Jesu uthi sekasinzisile ngalokuphelele bese uyachubeka uyakunxusela each and every day, ngoba noma sosinzisiwe kukhona info uNkulunkulu la ifuna kuwe ukuthi bese uyahlala ensinzisweni. Hallelujah. Ukuthi bese uyahlala la kuye, ingakho athi bese uyakunxusela each and every day ukuthi noma sekuvelani, because akusho ukuthi ngoba sosinzisiwe bese timfa diveli, temptations do come, kodwa lalela mlaleli namhle ekhaya ukhona lokunxuselako each and every day, uthi ungahluleki, ungaphelelwa amandla noma ngabe kufika timo letidle engatini, but ukhona yena, ukhona lokusinzisako. Mlalele ekhaya awumemetela indzaba nangu lo Jesu. Yes sir. Ukhoneka wena. Yes sir. Nangu lo Jesu utelekta usinzisa wena. Uyafakaza Isaiah uthi lona ungilogcotshiwe waNkulunkulu, athi the spirit of God is upon him. Impela nalababoshiwe bayakhululeka. Hayi lalela nangu lo Jesu. Hallelujah. Ngibuyisela kuwe mkholo. Thank you Jesus. Nangu lo Jesu mlaleli. Mighty Utelekta usinzisa wena. Sure. Hallelujah. Oh, hallelujah. The Jesus that saves. There is a God that saves in the name of the Lord. There's a God that saves Mlaleli. There's a God who can intervene in your situation. There's a God who can intercept your life. Ugijima ngezibinini lesetulu ngendeka uyayibona impilo yakho ijake ekubhubheni nasekufeni, but there is a Jesus that can intercept your life. There is a Jesus who can stretch forth his hand
akuncanze akubambe akukhiphe akutomule egameni lika Jesu akushiye lendzaba lensha akushiye lengoma lensha bathi bayabuka labakubona itolo bathi kole sekwendekile ngibani lona egameni lika Jesu. We are testifying of a power that has worked in us. We are testimony that there is a God in heaven who is able to leave his throne and come into my life. Afike adwebe umlayini bathi bakhulumile bantu kuthi kuyawuphela kanje kuyawubhubha anje sifo sale ekhaya kibo bonke banje nababo wakhe wafa anje bonke vele labo mntakabo banje afike uNkulunkulu atsilike emazulwini abekade awudweba le indzaba lenja lelayileli. It is the God that saves. We are a testimony ukuthi uyagokozela uNkulunkulu asezulwini athi manje semyangenelela. Now I am changing your life. Your life is turning around. Ungesabi ungakhali ngendeka vele sozame kanengi ngendeka sokhale kanengi ngendeka uye kubathandazi waya kubapolofiti waya kubaprofeti sotenze imali lalela egameni lika Jesu ukhona uNkulunkulu locela ithuba lamuhla. There is a God who is asking for a chance with your life tonight. Uthi uNkulunkulu ngiyacela asokungizame nami ngiyacela nami ngancenga mlaleli egameni lika Jesu tawuthandaza umntana Nkosi manje. If you are hearing our voice, we are asking you in Jesus' name, by the mercies of the Lord, asoke unikete uNkulunkulu lithuba ngempilo yakho. Ngendeka futhi ngumile ukuthi umile vele la ngathola imbasa le 100 ihleli kabi. Sekayithatha impilo yami siyithi umsebenzi mos. Ngicela ukucela ukuthi mani ngebasa le 100, mani ngesibhamu, mani ngempilise ngomolwane, mani nganenzamo ngiyacela egameni lika Jesu. Ngiyacela umzame uNkulunkulu, ngiyacela unikete ithuba. Ngizocela Jesu namuhla, ngizocela lithuba lempilo yakho. Ngiyacela ukunikete lithuba uNkulunkulu lempilo yakho. Mlaleli ngiyakuthembisa ukhona into langayendako nasekanikete ithuba ukhona into langabese uyayenda empilweni yemuntu nofika wathe Jesu sekuzame konke asembone ukuthi wena ungendani egameni lika Jesu. Ngicela mngane Nkosi sithandaze umlaleli simthandazele egameni lika Jesu kumbe munye babili batawushaya. After you pray, man of God, Kostele Bahashe, Shala Bakasaya, Ela Kubashete Keba, Jesus, Jesus, the God that saves, Bantwana bakho uNkulunkulu wethu lophilile lophakeme sibonga indlela takho bawonywane sibonga livu lakho babe lelikukhanya empilweni yemlaleli ekhaya egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. uNkulunkulu onemandla sibonga ukuthi impilo yemlaleli uyayikhumbula babe ngegama lika Jesu. Siyabonga ukuthi konke kuweNkulunkulu wethu kuyenzeka. uNkulunkulu lokungekho lokulukhuni kuwe baba wethu ongcwele egameni lika Jesu. Simemeta kuthula emakhaya baba wethu bengcwele losethi kwako konke kuthula kwakho uNkulunkulu okwendlula konza konke baba wethu lonemandla siyakwamukela baba oyingcwele emakhaya. Siyabonga kumvana uNkulunkulu ophilile baba wethu losethi kwako konke uyakhazimula ukhazimula ngomngcwele bakho uyesabeka uNkulunkulu wethu wesabeka ngetibongo takho usisa impilo yemlaleli aseveli lakho babe siyalemukela namhlebusuku baba wethu lonemandla liphilile simakade sokulunga alibuyeli kwelilazatha. Siyabonga namhlebusuku livuza umsebenzi oyingcwele ethi kwempilo
yethu ethi komlaleli sekhaya baba wethu lonemandla ethi komthandi weVOC uNkulunkulu ophilile siyabonga egameni likaJesu waseNazaretha. Hallelujah. Hallelujah. The God that saves. Egameni likaJesu mlaleli ngive mavile ekujeni enhlitiyo yami. Yes, Lord. Kuthi khona uNkulunkulu losinzisako. There is a God that saves in the name of Jesus. Ngiyacela umnikete lithuba, the God that saves. Noma ngabe so applyile unomusha watetha kacele esikolweni so watela ukuthi awumile ngezengiyawudlala ngicuphe yanibashe ejozi exam ngeke simsithe kanto lalela. There is a God that saves. Egameni likaJesu noma ngabe sokhulile watetha imali medical aid naphalala bakulandulela so yejozi bodokotela abahluleka batsala uhamba uyofe ekhaya. Ngiyacela, there is a God that saves. Egameni likaJesu ukhona uNkulunkulu losinzisako. Hey, mighty God, we worship you, Lord. We give you praise and glory. We are sabeka Hallelujah. Tata itumo imbeko nebhosi. Tata konke kuhlonipheka uNkulunkulu wabo uNkulunkulu. Yemukela indumiso letibongo tethu. Nguwe wedwa lofanele usabasa indumiso letibongo tonke. Wena lo amehlula Satane emini lithi live lakho, you made a public spectacle of him. Embi kwabo bonke babukile abantu abakuthi batezile ngawe kanti laba mathathu emalanga keselia hallelujah wasiyakuba kufa wavuka uphethe tikiyathe kufa ne high test. You are the champion, you are the Lord, you are God. Receive the praise and the worship in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Mlaleli embabane Assemblies of God silapha esandla bathandekayo egameni likaJesu Kristu ngesonto siyangena inkonzo eqala nga-8 bathandekayo. Buyanisa uthandaza, buyanisa mkhonda lo Nkulunkulu wemandla lo Nkulunkulu osinzisako egameni likaJesu. Ngiyacela ngancenga buya uphethe leso sidingo lesikusanganise wafika ekugcineni uthela sembe kwaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Nga-8 siyaqala bazalwane nga-9 yaphuma inkonzo yangena leli nga-10 inkonzo yeSwati yaze kulamule 1 p.m. bazalwane simkhonda uNkulunkulu. You are all welcome in the name of Jesus Christ. Inkonzo tanisambama bazalwane kwekuhamba kuhlale khona. Monday nga-5:30 siyathandaza. Wednesday sikhona emagroupini ethu. Thursday khona youth service bazalwane. Young people's lives are being changed. Please come. Transport is available. uNkulunkulu akubusise usenda indlela uta esontweni embabane sandla Assemblies of God. Inombolo yempostoli kule bazalwane 7607 1828 7607 egameni likaJesu Kristu. Tshela yona leli sitawubona next week khona lapha ehlelweni sengehlile ukuba ngwephula ngathandaza inkosi yami lengikhondako iniphathe kahle bazalwane egameni likaJesu Kristu. Simbabana semzokoda ngisho bazalwane sipartnerishile egameni likaJesu. Siyakholwa futhi emsebenzini owenziwa kuSchools Mission. Angibameme bonke abantu abasha egameni likaJesu Prince of Wales kusasa nga-5 egameni likaJesu. Come, you are all welcome young people on Saturday at 10 a.m. Come through to Prince of Wales, the stadium in Mbabane, and we are going to worship God. God bless you till we meet next week. Amen. Hallelujah.